Ole voin hi January ni somni pani sang hi somni parukania mipui awoi lo ngai thaleang ni somni pakhat thakhat sang ni somni paruk wanglai nia mizo in nei le in ngai zon chungchang ma hmuak ka chak chuak zia hi kalo vei ve zong takania kan bel venge man lai mi chu zaom takin anin ngai zong in anin nei thin tun lai mi te nupa ai po a anin zui tama anin phor lar lu tuk te hi zana chang khriata sima thalein kalo hrevea chung khat laina thu tha le moi lo shil tu tur po an nei lo nge ni ti tur khopa social media a anin pho lang cham chi mai te hi a moi lo win a za thlaka ami zo lo hle ani milar an niemo minaran an niemo in nei ma chuan mi zo tak le chung kwa le van tlang hmu'a moi tok le mi te min mei veng le zaom taka in ngai zon hi a zaom ti hria in chu tianga nun chu chhun zom thar lengu tin champhai lamin state university and district a da tura phut nana an bial lam MLA te bang tura an phut niom daka lang hi om lo ka tia khovel hi ala zelani chuan le mi hring te pungin Mizoram hian ma kan son zel hun chuan phut lui le ngen lui ngai lo hian university chu anla nei nge yang ti ka ring bok Lunglei lam MLA te hian an timama MO kha ka lo ti dewa ma se an ni chu Mizoram district om masa pathum te jinga mi dai to ania each sig le enton chi ani lovin ka hedeu bok chuti po ni se state university phut nana rampum khriata MLA atanga ban an soi kha chu moi ka ti chia chuang lo sarkar kalta in laldu wanga kanram mi chengjat phulova district an honbel sek mai kha chu tun thleng hian om lo kala tireng bok district honlo om tak tak palivel hi chu anomen kalo hreve deu ramvei tu senior pu editor ka thu thon hi khonga in minlo ti chwa sak lela kalom hleang chimpa ti taka kan lunglei khopui hi ka vei ve a LMC te kan neyanga kan khopui chuan mail thara chwa veang chu ti in kan lo clear ve renga ma se beisia phalo hle mai kan hol nei thatber sai ku ti hol la hi a thing reng maya man deuh khan arong hlei thatna tur poisa po om to ti te kha ka hriat dan ania ka hre so lo tura nga yang tun thlenga kut thlak na alom lo hi ama khom mai tin kan kong pui te po hi furwa tui tlak ma a siamani lo chuan ATL road te han tlang ta se kan khopui kong chu angai tuam ngotang kan thu nei tu te hian kan khopui hi han ngai tua tak tak te se leitlang pui wala pu editor I channel a thu ka han tho ve ange pulal thanzara kan senior politician in party a ru tura ti kha makkalo ti khop maya khatiang ngai dan kha engtin nge nei thei jok le nge congress le MNF te hian an party a ru turin an lo in zir tir jok le tunang thang thar te huna khatiang ngai dan kha an nei du to lo ti hi hriat ve turania pu duale a ho te chuan party a nge lo tur party a kan nge chuan kan ram hian mi thatak le mi fel tak ane ngai lovang ti thu an soi thina hei hi mi pa ngai dan tur po ni renga vok pui po ding se ka votang ti ngai dan la nei hi aram hlui zia to lutuk ten opposition party pani te hian ZPM soisel hi an thu pui bera an party office a ZPM soisel bak na an nei lo he ngai chuan an sarkar huna ti tur ZPM sarkara ya tha a an tho dan tur te hi soizok se mipui an hip zo nge yang tin fam kim lo raw rawa tu na ri hi chuan ZPM sarkar ba ka tha anom ri love maruata pu editor chi baile thu tlem kalo soi vele lokange tun tum chu kumsang hi somni pariata ta na inbol sai tu te thu le hla mai ba ka keima mi mal ngai dan tlem ka han soi ve teang ama sa in congress policy mol mai hi sembok an ron tlang au pui le ngam hi amakati sem policy hian kanram alo ti chia ti hi an shelo nge re theide tran chana manga in bum le thatchiat na boya in nu lo hi emni an la tum fo ol sam tak le kutling lo a thlona don le sem hian
maso na le changka na min thlen se chuan mo Mizoram hi khi ta kanom toang chu wangin a thlona poisa don hi chu man hiau hiau ol sama ha tak le rim tak dik ta kalak lu chu man ral mai kanuya kan mang dai zai bok chu wangin kongre so hian an sem le don ani rau chuan in thlan ma si in sem mai ro se an party mi anin du sakve ni mai kan thik lowang kan sem don ti in aw vak ma se an tling to don chuang si lo chu wangin midik lo le ko ham phakaril rupu te chu MNF le Congress te lut chur mai ro se kan ui lo cheu chu wangin ei ru te dik lo taka thok kan khria chuan report mi a in ti mol pho mai tur chu ti chawin kan ram le khotlang kan siam nuam nge yang tok le phot mai te se bai are sakol ni Mizorama NGO chakemem chan lungchia thak tak chu kanram angreng renga pol hrang anom sikim na society yang chung pol hrang te chu pol chak tak an ni deuh vek nang hi ramdanga aum ve meu lo an fakom na lai kan lak vong hle lai hian alung chiat thak na lai ro kan soi ngai meu lo kanrama hian kumlama upato mizo upa polang te hi pol chak tak an ni a nu ho pol lain thil an ti thei em bok chu tiang bokin pa ho omna pol la an chak ve hle tho bok thalai pol chak zia phei chu soina siak lo ani hi OMA chak zia kan ria VDP chak zia kan monon reng lir thei khal tu pol lir thei nei tu pol MHEP thu nei zia nu ho pangpar khoi pol thil ti thei zia MZP le pol hrang te hi an mani to ka pol chak tak an ni deuh vek ani hi ma se Mizorama chung ko tin chak lo zia nen heng pol hrang chak na chan hi a in kung kai tlat loi si rui hlo la ka fi hlim lo chung kwa nu pain rem mang lo chung kwa a fa te hlim lo nu pui te hlim lo pa ber hlim lo na chung kwa kan ni fai deuh vek ani hi pola kan phurang te kan thane mang te a thatna tura kan thori mang te polin atum ti hlotling tura kan ha pe zia te in chung khor chwa sana pol hriveya kan taimak zia te kan in man taimak zia ra chwa chu pol chak le nung tak takin zoram ain hung chuak vek ani hi chung kwa aya khotlang le ko ran pol ta na thahnem ngai na ra chwa hi chung tina chekher lo se zong soizel tu ram hau lawang ma se apoi mo ber chung ko ngai thana thleng chung ko hne lo na lo ma wanga boina ra hi pol chak na mangin kan ti top tirem thei tatlat si lo ani hi pol avil pe yang le pol ta na engkim ain huam thukhian fa te nupui pasal hlimna tur dikle enkol dan dikle puitlinga enkol na ko nga tai matlangi lang chuan vebera neila zong chung ko damlo na tamber hi are turani pol khotlang le ko shanda na chuak reng mai in chung khora member in hlal loi si kan ni zo tameka pol chak tak phena chung ko torna hi apoin ara khak zia hi soina siak talawani hi bai lalrem liana pachuo mason na eral tu Rural Development Department le eru na zungzam special report an in-depth analysis Mizoram Sarkar Nuaya Department poi mober thingtlang mi puite izon na le mason nang hafa Rural Development RD Department hi eru na hluar na mun hotbed of corruption ani taberma MT hi zonal yan dakani kumtin cheng vaibil chetam tak thingtlang ti mason na naluang liama ma se adong tu turte hne na thlengkim lo fo he special report hian RD chunga eru na kalphung abikin tender chungchanga thil dik loin phum ru le angong te kan zir chiang ani eru na te na RD department hi engzana nge Mizoram Anti-Corruption Bureau ACB le lok ayukta report hrang atanga lan danin Rural Development Department hi eru na hluar na pakhat na atanga pathum na top 3 chunga om rengani Department liandang PWD le Power and Electricity Department tenen anin iltlata amai ro chu mipui wantlang Public Interface nen ain kung kaina sadbera wangin le mire thei zok te ham thatna tur ani wangin mipuin eiruk na anto na sadber most par chief corruption ero
RD department hi ani fo ei ruk na kal phung eng tin nge sumariral RD department na ei ruk na hi kong sang ina kala systematic corruption kan tiang hi ani ber chung jinga chuan a hnoyami te hi alang sar zualan ni pakhat na tender le supply BDO oblique APO te enroll na Mizoram RD block sanga hian danin aphu tangin General Financial Rules zom lova thil ti a hluar hle tender chhualo bypassing tender process nalian thamle material supply turate hian mipui hriata tender chua atlom berle athaber thlan turani lain block development officer BDO le assistant project officer APO te hian tender chua mi lovin na anin kol tir thin conflict of interest BDO officer te hian an mani mimalinemo an chung khat laina hnai vai mangin na an thoka sarkar officer hlola reng chungin contract na an thokopa hei hi dan kal tlatani hei wang hian material chetak tak mangin na an thoka tu te main an soi sel ngam silo proof evidence CAG audit report hian kumtin deuh tho block office sanga procedural lapse amu chok si a chung jinga chuan tender mumal omlova summan procurement without tender hi atam ber polani panhina MGNREGA summan diglo Mizoram thingtlang pa in nga na MGNREGA hian erung na hi thilpa ngayanga ngayan hial to material component fraud danang chuan MGNREGA sum za somruk hi hlo wages ania 14% hi man ruwa material ani turani ma se khotam taka material component chuan lamin sumlak chuania ataka na tho kong siam step siama in bill siam chop fake bills manga sumlak chua tam hle ghost job cards mithito khodanga om emo sarkar na thok to te mingin job card siamania an hriat pui lovin an mingin poisa lak chuani thin percentage system hei hi thilpoi berani in hlo fa te hlo tura tangin khotwal hruai tu VCMO VDP10 office expense emo chuan lam sang mangin katan siam thin pathumna Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY-G insaktan poina retheite insakna tur suma hian beneficiary thlanna du sakbik nepotism a hluar hle evidence social audit report ranga insaktan poina dong tur diktak BPL families ten andong lova party mi le sa in chung khur tha thunei tu te chung khat lena hnai le in chung khur khosak nom sa to jok ten andong fo ti hai lan ani fo engwanga RD a hian eru na hluar big nge root cause analysis thil chui chian na analysis atanga alan dan chuan heng point te hi achan bul puyan ni pakhatna decentralization le monitoring chaklo RD scheme tamzo khi village council VC le block office kota thune na sang takpe kani sarkar lai pui aizola tangin khothla taka VC tele BDO te thil ti dan vilreng ahara district level a vigilance committee te anchak tok lo bok panina beneficiary te khian na tlem lack of awareness thingtlang mi te abekin school kal sang lo ten an chan vo dik tak an hrelo fo entir nan tender chuanga yem ti te MGNREGA hlo dik tak zat te an hriat lo awangin bumanol bi kani pathumna political interference contract le supply na hi political party fund tuang nan le party mi le sa du sang nan manani fo BDO le VCP te po hian political boss te thu an hnial ngam lo awangin thil dik lo tiangai fo thin proof and evidence thil thleng tak tak te face check Mizorama eru na thleng te hi face check kan ti don chuan heng te hi thil thleng dik tak facts an ni CAG report irregularities Comptroller and Auditor General CAG of India report Mizoram hian kumtin deuh tho BADP Border Area Development Program le MGNREGA sumhan dana irregularities thil fel hlel a hmu chuak zia entirna na thomia lo bilak te sumhan dan kim chang utilization certificate thelu lo te hi
CAG report in atar lang fo ni lok arukta case Mizoram lok arukta hian kumtin RD department kai hnoi abi kin village council president VCP te sumhan diglo chungchang thu buai hi angai to hnember polani VCP then khat chu poisa choitir fine le hreman lo ni to RTI revelations RTI manga chuina tangin block tam taka office building sakna supply material sang sang leina tender mu mal awm lo ti hai chu ani fo by John B Jr. Pu editor chibaile he mipui awo channel hi tluang taka kal zel turin du sakna ka hanhla na che kanram calcium in her zela hian ka khiat ve thei china tuna sarkar lai angreng renga ram hmangai na tak tak ne na min hruai le ma thlir nei tha hi kala hemi alo ZP ministry in ramta na man lak na hian alungoi thak len ka hria adik tak chuan congress le MNF party tem ram min kai hroi dan kha chuan age of politics bang min thlen pui lo ram le nam manikia kan din ve theya kan din chwa dan tur kha an thluak hi sa fin na kha atlin lo shim shim ani an thiam ber chu central atanga budget local mipui te hnen thlentir lowa lo po hek dan kha ni berina lang tin politics a an ma thlir hi atoi hle sarkar na siam thei din huna dina ram thawatam theyang ber mipui te hmangtang kaya mipui te thleng phak si lova budget lo so hek kha an thiam hle bok an thu soi chuatlang puya sumle pai lam kai hnoya mipui te thlem na lam hi arin hnem bero me thorim na ni lo a thlona sum sem dan tur hi an tui pui bera hei hian mipui te ril rukal phung min khoi che thui khop mai ZPM sarkarin a thlona sum sem ti topa thorim na tanga sum lak lu min ron zirtir tak nu po hian a thlona sum don be se na hian mitam tak thinlung chu ala hruai ti lo rual ani lo duam na hri an tu awanga hand holding dong tu mi then khatten lon an mu tur limit ai tam lo dir tral te po an lo mani ome chu wangin moral reform hi kan ngai tak zet ani tin thel hlo enge mole sumle pa ya an party lu tura som lu tumna hi an man ro chelek beran hinge nge chu tianga politics party bill chau in ngai to na chu ZPM kalphung thar party lo lu te po hian an la be sei zui zel thina chu tiang be se lo lu te chu an be donga ZPM party hi an sei sia zui chiam thina ni party bill chau in du sakna te pu chuam nei wanga tlak tumbik tuma midang lom sa te le pela lok bi kan tumna chu an duanga thila kal lo hun huna an chuak tawa ZPM chu dovin an rel zuya an sei chechiam thina ni atlang puin hengang hi unit level primary a hian atam bero me kan hriat renga ta na tha chu ZPM sarkar alo din tira tanga tun thleng po hian kalphung thar le kalphung hlui ala in sual renga a high level atanga primary level thleng hian he ram mi puite moral reformation hi kanram hun ton mek ala ni renga ni ama ero chu pulal do ma chi minister in a soifu angin lui tui po anara fim chuan among lampo fim zel thin tia alo soi to angin sarkar lai hruai tu te an fim tlata chu wangin mi puite po kan la fim ve zel i be sei phot mayang LSL Aizawl South angai nom thin hle mai ole thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi thar le thu ron tho war sau turin thlir tu le ngai thla tu te kanin som thar le bok ani hun man nom le ve kule khuta leng puya akhar sa le som thum le pariat awa in Bible se zani le som li le pariat man ei MNF sarkar khan aloti pui boka akhar sa som li le pali ani chu no objection certificate alo pe ni chu tunna hian kan han hretsuaka leng pui khuan hria se an thina ur matin karin lelama airport on to a lelama air force ina a han kar che tur kha an du hi karin lo renga aman te hi atam khopa
mi malram Bible se zani samli le pariat chu abalok do alok pui te no bange mo ti te kari ro chuanin awmani Speaker, point of clarification. Voina in lei to em si phir te po tu na anin dorme kan te tu ka soi do na ne chu chu lei to anga han chua hi thu dik tok lo lei ka ti lo no objection certificate pe ka ti ni mi pui ten he na an ka lok don em han ti vel kha chu adik lo ni thu dik hi isayang u he hausa hian Speaker, ram akhar za somthum pariat azau ko cancel ti kha pu BBC interview na khan YouTube pakhan na tatani khala kha kan lo ngai thangun ve tu thengin order lo ani cancellation order kha kan mu lo ti sia ka cho ka bulo chairman kha na mu ti na mi le khala kha kan lo ngai thangun ve ne interview hi Speaker, khala kha clarification atan Indian Air Force airport lan phal na kha cancel na kan la mulawa amaro chu blast pen airport chunga fighter thuruk na tur mun nia alo pek khachu MNF sarkar khan oga sang dile som pakwa a cancel acha chu tili ria swaloma min engai dam pendila blast pen bik chu cancel ania adang khachu a cancel na kan la mulawa chu kan lo dap zelang kati khani ti chuan engle khole akhar za samthum pariat zau Bible se zani samli le pariat chu duram poni se alok ang ti chu arin theni chota chuan sarkar atel lo thei lawa sarkar in no objection certificate a peni sangni sampakwa MNF sarkari Speaker, point of clarification kung ayin sarkarin karza somli pariat pek tur kulay ko na reng mani mimalram ania anay tu mingte po kan feka he document om feka chu sarkar tenena ti tlan ania wangin sarkar kha no objection certificate alope a sang ni som pakwa pe kha local zelin sang ni som ni palia ZPM a sarkar to nuwa po eyes all these official alola boy pui zui zelni so tu na ya kan kheswaka tu na kan kheswak ta a khai hi a thau lo mai kan tia captain abeyance turin kan da ni